1 dana, prije 7 dana sam seksao i moram priznati da je bilo dobro. Sav sam se sredio, najbolje ponašanje, sve impresionirao sam ju, bila impresionirana, sam sebe sam impresionirao. I rekla je da se obavezno čujemo opet. I rekla je da je svaki 3. put besplatno, tako da se čujemo još barem 2 put, znaš kao. Mislim, to je kolega iz Bugarske, ja inače studirao sam bugarski, ne znam pričati ništa, ali sam studirao jer sam bio na Hrvatskom fakultetu, tako, uspješno sam studirao. Bio sam u Bugarskoj, imao sam terensku nastavu u Bugarskoj, meni je super, često pretpostavljam da idete, ste bili u Bugarskoj, šta? Ste bili? Meni je super da je ovo kod njih, da, a ovo ne, znaš. Obrnuto od ostatka svijeta, I sad, znali smo to, ali ne možeš se naviknuti i sad dođemo